bwako nwithirite rina ntuku injega narua Jumatano tariki 1 mweri jwa 4 mwaka ni 2026 ni Fools Day ede inya kiri kiumia kitheru kiri muririkana jwa ikuna kurioka kwa mwonokia Jesu Kristo amu Friday ere Good Friday ninge ere mambura na jo holiday ya Easter holidays amu ni wirigiro bwako ithiritori na gitare rega na ketheka na ingushugere ngatosha mwanya asante sana nontu boko tudura amu nontu bwaku nitutugite nyombe nteto ira iri na igweta kadetune ka Amero kuma kirinikirewe na kimoni moni. Thank you very much okoluru gototingatera kire mitandao ya Kenya Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Ni mbeta wakabu mudharimi monanirie wetu na jere madhidio ni Paul Egejeri eto miriri na ngurumanio cia gisiasa ira cithirite igitana mbere gukujirwa gonto dena odena na inya ndionga ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki nterecia chuka igamba ng'ombe gutegera wa kibothoko yechera ningi barabara ya kanwa nare akiaria tete na mbere gutariria na kuruta mawirane igoro ya mawirane yeye kwagirithwa kwa ndarasa ya nithi ningi akithetera ningi kuga mutaratara jwa ogima kandi ya sha ni karitango ningi akimaria na kumeneria rutere rwa upinzani nikiraba akuga batina agenda ningi batina moroto jwa gukiria akari kuma gonto ndegorone ya Kenya already tena mbere kudetera thirikari ya Kenya kwanza runguru wa utongere bora William Samoei Ruto. Riboti ya Degara Waigona. Munini wa rais Professor Kithure Kindiki na ikinyetia kaunti ya Tharaka Nithi kiri ndionga yake ya maendeleo. Sera wacha nione salamu ya watu ya Sera. Arakoraithaga wa kibothoko ya Chera ri wandini ya Mugwe na barabara ya kuma Kano kuthi Mwanjate kumira Kamutiria. Kindiki awetete mirandi ira thirikari kwirigirwo kwambiria kaunti ya Tharaka Nithi mono thondeki bwanda gacha ya Nithi. Hapa Mara unajua there are two main things we want to do in Mara. We are going to advertise 3 new roads kwa Mara constituency peke yake. Iko barabara 3 mpya pale Mara, iko jikoni. Hivi karibuni fireman ataleta na contractor na pia Nithi Bridge. We are just doing public participation. We have 7 billion shillings ya kujenga Nithi Bridge. Na nimeambia Mheshimiwa Kareke Mbiuki na viongozi pale, please speed up so that kwa sababu tunangojea compensation ya wale ambao ardhi yao itakuwa affected na Nithi Bridge, the new Nithi Bridge imechelewa for 2 months, 3 months because hatukuwa na National Land Commission. Last 2 weeks ago tumeweka National Land Commission. At the moment we are negotiating with wale ambaye ardhi yao itachukuliwa na Nithi Bridge, watusaidie tupate ale access, tuanze kujenga daraja, watalipwa na serikali kwa sababu barabara nyingi tukingojea mpaka compensation ifanywe, hiyo process itachelewesha hii daraja. Kwa hivyo mimi nimeuliza viongozi hapa wa Tharaka Nithi na Ngao team, please speak to our neighbors pale Midhero na Marima, wale ambao wanaathirika, watukubalie ale access, tuanze ujenzi wa daraja. We are ready. We have 7 billion shillings ya kujenga daraja, na sio daraja hivi hivi. Unajua ya kwamba vile vile tumeanzisha hii ya kutoka hapa Kibugwa kuteremka mpaka upande wa Itogororo ambaye iko karibu kumalizika phase 1 na tuko karibu kuanza phase 2 Togororo, ndio tufikishe pande ya Ishara. Kuna ingine hapa tunataka kuanzisha ya kutoka highway kwenda Kirege kupanda forest mpaka Mvukuro. Ifaya sifa. Ngapi wako watu mtania aga kioria kari Tharaka Nithi kwigwa bare na gweteri kirio thondeki bwanda gacha ino. William Ruto hata mwaka mmoja haijamalizika, watu wako na kiherehere, watu wako mbele. Mimi nataka kuhakikishia
Mimi nataka mnisikize. Nenda mudhikiria tubeto. Hii daraja ya Nithi. Hii daraja ya Nithi. We are now counting weeks, if not days. Tutajenga hii daraja. And in 2027, during the campaign, the Nithi Bridge is not going to be a campaign issue. Na kuthombia nene baraba kumeneria mubango wa ugima bwa mwiri gwa shagwa thirikari. Watu ambao wananipatia malekcha hapo awali walikuwa wakubwa wa serikali, walikuwa na viti kubwa kama hii na kalia saa hii. Siku ile walikuwa kwa kiti, sikuwaona hapa Kaanwa. Siku ile walikuwa na Kirauni, hawakuleta soko. Siku ya Kirauni hawakuleta barabara. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ati saa hii wametoka kwa kiti ndio wamekuwa machampion ya lecture ati kunifundisha kazi. Waende wakiendanga. Waende wakiendanga. Arabantu agukari na atongoria mwanya Tharaka Nithi batongoretwe ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki, mubunge wa Chuka Mang'ombe Patrick Munene, mubunge mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu, wa Maraka Reke Mbiuki, spika kiri munge ya Tharaka Nithi John Mbabu, wa mwana Professor Erastus Joka. Mwaka wa 2032 the deputy president of Kenya etagwa Professor Abraham Kithure Kindiki. Na athiria bau agithatia athiria bau muntu atigenda gachuthiriria nyomba baria ya munene akinya murango ni agatirimbara gachoka nyuma gute muntu wananenkera maria mangi anene deputy achioke nuka nwangalekia nukwataka no ekalitakia moya le deputy wao ni akinya kana atakinya muntu wetu akibakia le deputy wao wa Moi na kisha kanata Kenya muntu wetu wa President William Ruto ale deputy wao na kisha kanata Kenya abu akachokera mulango nika tuye tusichela kale roba akajoreko na adia Kenya tamara mange. Yule mtu ambaye tulifuta kazi akakuja akakuwa naibu ya rais, akafanya kazi miaka 2 ya fitina, akashindwa na kazi. Wakati jina yako ililetwa bunge, Your Excellency, wewe ulipigiwa kura na bunge ya Kenya yote. So tunataka kuambia huyo mtu wa matusi tukua Tharaka Nithi leo aheshimu Kithure Kindiki, alishindwa na kazi, tutetee kisirani yake. Mambo ya kwenda Singapore na umesema yote vile umesema, ninajua tutaendelea mbele na 2027 ningetaka kufanya kazi na wewe ili tufanye Tharaka Nithi Singapore. Kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kambete Ndagara waiguna. Oriria asiasa bakwibangania na ntubo kiuthi kia 2027 akiaraniria na metha ya nteto wakili Muriungi nareganite na ithugania ati wari governor Kawira Mwangaza akethira ari ndebene ningi Rigathi Gachagua uri mutongeria wa kiama kia DCP augite baili baba tethira bari ndebene ya 2027 igitumi baebererwe itine bia utongeria gukirukira njira ya impeachment. Wakili akiwa kuringana na sheria baili batitikiritwe kiwatho kwithira bari ndebene ya 2027 ni ripoti ya Jeff Wagituma. Nayo iji ni migambo ya Rigathi Gachagua riria arathithitie njunga ja kaunti ya Meru na kuria Meru bamugwate mbaru kiri kithurano kinene kijite nuntu akethira kiromba giti kia urais. Chapter 6 inasema kama uko na matatizo ya chapter 6 utakiwi uombe kiti, lakini 99 inasema mpaka you exhaust all the remedies available in law, you cannot be barred from holding office. Lazima niende High Court, niende Court of Appeal, niende Supreme Court. As long as this matter is before court, Rigathi Gachagua atakuwa kwa debe. Niare kinya wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza igikenwa gita meario jaeje na kuria Meru bethere bakimugwata mbaru kiri kithurano kinene ja gavana wa Meru.
Miario iu nandi ni tumite mukaria Muriungi na wokuromba giti kia ubunge aja South Imenti na kinya muthomi wa mawatho ethira akiumira na kuga atongeria bau bo bairi Kawira Mwangaza na Rigathi Gachagua batethira bakirunga magitino kiriku gia gisiasa na kuga iu ni ngono cia Kamankura bethirite bakia ringi kura. So manjara tukuona Mheshimiwa Kawira Mwangaza na Mheshimiwa Gachagua bagita bakiuga baketha bende bene batiga kumisirindi antu beto no jola ukarika gwatuika ugwe riro thitangwa na criminal offense ukuthekwa riro thekirwe wafendwa we guilty gikisire uthekwa witanchera kinyoketha wapirite kisira ugamba winchera kire apirire uthithiti. So as we speak right now, Gachagua, Mheshimiwa Gachagua na Mheshimiwa Kawira Mwangaza inchera bali kaba kugamba benchera ndene already they have been found guilty and are impeached, so they cannot own any public office. What office bomba ko own in a public, so ibati gweta be ministry ndanto bakiuga baketha bende bene utinde be bomba gwetha bali tugambuga ndebe kwendi into narora kolomone. As we speak, they are impeached. Nkuruki muthomi ujo wa mawatho na ugite tingo keja kwithira court of appeal kethire gita uge mugaru na buria high court yethire kiuga ati atongeria baba ni beberetwe itene uria kubaterie kuria gikombo garuka no tubena appeal ila bathithitie ke the court of appeal. Court of appeal ka change that decision ila thithirwo ni high court ila womba guchoka watuika that decision equal reversed. But as we speak now, na decision ya court of appeal kethire thithithitwe, then utigite bomba kurungama kaire urabomba kurungama no ula decision yawe yomba uchinjwe court of appeal watuika court of appeal go change ya impeachment yawe. But as we stand now, turela tureda illegally utio bichi babati ko owned in the Republic of Kenya. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam kagitene wakau akari kumanteresia matea doe iriwa ndine ya Kengo East ni bashumiritie kulalamika bagitariria mathina kathomba yarabaithirite bagikorokera ni kira bakuga ni wagi bwa rwe rwa gutumiro miji ningi rwa urimi na ndi metho yao ya gitegera ngabana mutuma ntwethingia ni kira bakuga ni bakoromba kwithira mu bakinjirwa ithima bia rwe kuthiria kinyamara kia wagi bwa rwe ntere i ndwanda cia yembe ni riboti ya Murithi Waba. Matea ndoe, irwa keborione, irwa mpinda, irwa modojene, irwa kanyangine, na eria yuchi onda itekinyeto iroe. Inarwetere. Nato ikereroi. Ikereroi. Nato totekwendororia. Nato totekwenda kurorerwa. Atengabo ekira. Turenda ate towekira. Vine tuana miroi. Andororo kebaka roto sumbura myako 10 yondondre mumemba na registeran 2014 2007 na dai mtona roi dai ameteta kura ro ndreka weje ro musi ni bogwetre thina mbesa ndandikinye thirikare ni wisugulikia tu kwazo lapa na pale lakini thina ko iroi ndarenjestira nditete mbesa na ngavana ofisi ya ngavana yengiliera mando aya to yaroi yo to anjire kureka to atethuka nende dai to tena ro nya dai arenda ngwasi atiri ka to ateaneliru nimbi na mwanga to na certificate to soga batwera itora mabu tsako diaro kamiunda ya to etikawa to soga tore ando batiki mafu ndori yangaba na re keda na ibaswagerero kieto bato bitwana na moradi oyo atwanjereria 207 na bato kinyara banjereria batirera ibaeria inya kinyara bato atwetereta ka thirikari kandi kwenda toni nya bato
tukasina turegana acio na bantu igatukoromba tukauora kwenda kura cietu kuma ngavana na yame na tuiberwe kirero kietu bantu twata obisi na Meru twatata kuona obisi na ngavana twaria batwe tugaiterwa ate togerwa ngavana ngationeka bantu irongoria tugoria kura yetu wananchi ningana rutango bate matora goromba na kore bate tote kwanda kore renge ni aromba kura bate torenda rorwa keboka oro kwanda kura ya toegere 207 twenda tukero tugekero roje ote mtoto wekaera tugaiciomia kwenja roje besa cia tuikathirira njirene hana beto batithomaga akoro beto bongo inya kweria ikwaera thena no ntueta mutongi jo mwe jote mekuganwa kuruga na inya na kweria bamo akaba kenga go inyanja bakera wakabate no theru endre ikwaga roje ana beto ibatho inya mono ana beto no batho inya mono ende batomba no ntoba Rawata motongi jo moyo tomba nya koruga sairo kere kowa nkori atere torete 2007 tumbo keteroe enda kuona roe batu tore matando ende toteroe ninga nereta ntora nyinge eborione matando na kanyankine pinda weta kemeyo ende toteroe oitokori atere bachimi wangabana okay otomba kura renge dewa kedo tabwedia mantwaro kebaka ta projectire okakuromba kura Kagitino kau ni Modoro mungento kururia mataka akari na atumiri barabara kuma St. Anne weta miomponi shikone mbunge kia Tigania West barana ande bogite yatuikite mawirane ya urongo itu ritimbura kuma kire mbunge wao John Mutunga Kanywethia nikirana ande bogite barabara ithire ikiagiridwa kenda abu kwagirithia ugendi ntere ni ripoti ya mwandiko wetu Anteto Kumatiani Adams Muturia watherenja kari kuma gicigo Tigania West kurore barethia maandamano ne bakithetane kuthukanga kwa barabara St. Anne kagayane miomponi barabara raba kwene tukite Kinyamara kiboko kaitaka miaka kenda oni kwera Mutunga atere tomwere kura cia na rosafi atura kuma St. Anne mo kamiomponi to ekerwa lami sandi ya kunene na lami lakini bado mtu akiuma kinya kaene maende yaitokia ne bado te maende ya weta ndo bakoringa ndini kibiki shida yangu ni hii barabara haijatengenezwa na mtoto akikuwa mgonjwa kukinyesha mtoto akikuwa mgonjwa hakuna venye utaweza mtoa nyumbani umpeleke hospitali na tunatumia hii barabara inakuwa na matope mingi watoto wakigonjekea shule kama ile ya Uringu Girls mtoto akigonjekea shule usiku hakuna venye atapelekwa hospitali kulingana na karibaba barabara yo mbere kwethira ikiruguna ni mutongori wa mugongo uru mwege Kenyatta ende kuma kaitene ku barabara yo tomba kwethira kiritrongo atongori kuma gicombe Tigania West bakibateanire na kuria kwithira bakarire mantu yege barabara watu nyamo muntu agetha ateta matana tanda kama tanetanda no ntutu ende Mutunga ito mwendete na kitha tena wendo abatu no peo na mwankaru are imiaka kenda barabara ye kulonchwa no barabara yetu ni etethina ke baturira gukiakura uya asolas ukiakura ndakaire chetana bigibigi tetora bigibigi Minister of Roads where is our road no nto kumenya mbete che barabara ite releaserwa where is our road tuero kethira yego kanete kwa that's all akariba bana ndini bamenerete mubungu agicumbe Tigania West Dr. Mutunga nikira baku amana kwethira barabara ino mbere kwethira ikiruguru contractor tomba kwethira yekinyana kwanje kubwithia barabara yu arana ndeba kumoriomba kwethira kibwithia na pwena barabara ina mieri kenda kuma iko launcho ina miaka kenda kuma iko launcho President Kenyatta barabara batu turi wananchi turenda barabara waomba wakuja tutengenezee barabara tupate barabara mzuri wenye biashara wafanye biashara upate yani tuna access kila kitu hapa kwa ibara nini kiripoti ra Meru TV kuma gicigo Tigania West Betanda Msumuturia watherenja
amu kirekiumia kia mainga shukuru rira ritoba irigiri nandi bagita rutha rwa igitari ria Easter nandi aciari ni boritu kwithira bakimenyera ana kirimthegoro iyo yuri mauthuku maoru na maui ningi boritu amu ko tigira ana ni bakwithira bakirutano mitugo imiega gitari bari ruthene ni ripoti ya Mutugi okiambi kuthaichiro skulu chikwingwa kire aciari betu turungamena ana betu kothura kuyana kwina omwana etite kuthaicha mbathi jejeji na manto jo tuku ana babe bakarenja ibathithwe guidance and counseling ibachoke makaniseni kenda bagichoka skulu at least to avoid early pregnancy manto ja mandawa ya kulevya na nteto nyingi sana ikyo ndo tukuga atiri bado turi aciari itukari ana betu bwega bagichoka skulu kenda tubakanya na ambo time yakumba kuthoma ti ana bechoka skulu wigwa mwana na chokete na mimba ti mwana echoka skulu wigwire mwana atonya ke kunywa bangi makokin na into bibingi sana na itukaromba nyama pastors betu ibombe gwita ana baba kodho ima kanisa mwanya aditobara beja kodho i Sunday school kana youth ibetu badithwe kamuchemanyo kenda at least badire mantu ja skulu na bonywa wega bokuthro bechukuru kintu kinkenda kuga kuna vijana baba inge bakwenda itebi mwanya kirango ndiko bwera miru na ntu betu banodhimenti this is the time ego keja vijana hata tukuga sauti kwa vijana na ndi kubwera miru atiri itukona jatha iji kokure gokuthwa kwena France nyingi thira kwena mikasa ya monki kintu kila nkenda kuria kile department ya ile tetha na area kile county government special programs ibokire thaiji kenda tomba gokiria miru betu kenda nara Kenya tomba gokiria antu betu para bakathiriwa tomba ikuba facility ntombio bya kuria bya kunywa miringetiu na itanda na nyomba injega kenda antu bombe gukara maisha jamega riboti ukethira itwike break yetu ya mbere nkunde gikombe kia roji ugeta kuraya ni tucokerete Nginene kia mutindo kangangi kore Kongo kamechemo kuborera na uthongi ganku gwate ugeni haja Bezalel ote Umeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi highway Bezalel ote Umeru nejumo chijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria bire na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana cooperative event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166 Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma,
sayansi ya kompyuta na tehema, ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo. Elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii. Mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uweledi na huruma. Udereva, kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Tutudura na witani batwe ikinya gwa ikinya. Thank you very much. Twambiririe na ugambi bwa akari kumanteresha mwerongondo baraba shumiretie bakionania nkena ciao nonto bwa kwagirithwa kwa ithima biaro entere bagi kadha mubunge wa Julius Taitumuningi sieso mantigero kirithirikari nene Eric Muga nikiraba kuganande mathina yao kinyamara kya roje na ngendo cia gwita kuraya gutwa roje ni mantu jau ni jakinyete muthia ni riboti imukiri onkonja ni akaribe Benath bakionania kwirwo kwona nsobo kuthoka kwa kithima kira kia launchiro ni waziri wa roe ya Thegorone nwe Eric Muga bawatanirite na mabunge wa Nteri nwe Julius Taitumu na riu bakwa thina cia roe ikuthira Nteri no nsobo kithima kini kijite na kikethia kibatethia na njira ya urimi na njira ingi nyingi na bateta kura cia roe urabara cia ukabere kana kura roe na malori kura twenda kuwirwa ko kuinge muno turi anturi ba area Mrongondo na antu ba Ntwambui na ba Egembe North yonthe asaho ila tumbite kwithwa tukiwirirwa kithima kiria kiumbite kwithwa kiturikite area Mrongondo kiria kitari kiono ringi na yumbe no betha baikuo mana rwiro mboka iitara tutai na rwiro turauma wa kinyamutie tha mwanjo kara kurira mwana cukuru wa mukunde kasae kaloro orogere kurua asoka cukuru na inyangwa tutona bia kuura nabio nende thai tuwire tu no ntubatu tukura utheru batu ntomurume wembe atumba na mantu akuthambia twana batu mwanga thai tukathambia twana twetu utheru bwongwa tukethira twi mbere na buo na nkira Murungu ibana nto ina skuru yetu ira ya Mwerongondo secondary ne tethokete Iroiro na kina primary school yonthe ne tethokete hasao mwathani Murungu amutharime tukandumisha utheru ndene skuru yetu kukurukira Ruiru. Number 2 ana bongwa ni benda kunywa rui tukigwa tukinyunya rui maita yonthe onturira kwarite ni turari yathi nene muno ukigwa rui rutikwana ndagura rui rwa 3,000 rukathira na ntukuiye koguo ndi ni kuona rui rutethetie bu nene sana ndiranda romba rui ki waziri Muga ndai na dream ya rui rwa ruri akana kiroto nonto secondary na ritwa 1,500
primary ina oba arito ngiri na community re surrounded au so ndona ruru ketha ruri au ketha kibwa ndithikite asa linda ruru ari rukusaba community ya Murongundu community mbendete na community ndina roots ndona antu bawiretwe urambura yurara kwina kiangasi antu bonde bonkorocio ikaibwa ikuruka na riu becokeria antu bara bankarari baingi bo barabara wase rwiro rutikuthuka indi ni rwiro karetwa antu ana matangi no ntorwiro ni ruo thina ya Igembe North tikarwirwa kinya nture yake no ntunenje mebera thine na mimi mwankaro anda pio indi ade grass stand kila mali utethine rwo iringero kwenda bebuti ringi 20 wari bareke bakire kiito litoro ngui Murungu no ntona ningekia mantu abainge barauga ati irwe rwegeri matangine utero rwaturika kande bere ibe bacionere na kinya rwero kanjio sabiriso kinya bo ibanyweruo na bagwererwe itunda returetheri mweshimiwe tutinjei kwi barari na kuthwania kora ukui kuri antu bara twitane shunku prophet of doom lakini Murungu nwe kwa hivyo waziri Muga onarori nataka kushukuru wewe nonto kithite bidii kukinya wa sa ministry rwiro kinya kithimbwa ke watwa twaita tukauria enji machini ra fake no gakuhiro otero lakini we kuya tuone machini mo very heavy compressor cia machini yiri rwiro enjwa over 320 meters ko uroro twa inya enjaro no tukumba kumenya roi no ruoneke bila tukwenda ni machini ira very powerful na machini ra chiomba kwena manthi ko barau ngari uga iria angite ibukunika metho chichoka yita nindi bura nguriara ni ukaibwa muntu ina mwekuru welege na chukuru Murongundu ukaibwa kinya we aina romba rarua ruru atulika kurajeta itumu igabo muno kwau mantu ataitumia kabwa kabarurite atura mishiri bonka kura jeto ito saitani onto yu ni sindi ile jeto komachia maegania na ile itwende na tukwe yashindwa nonto ndantu Murungu no garacia tu Kiripotera Meru TV kuma Murongundu Igembe North mbeta mukiri onkonja nabo akari kuma wadi ya Nyaki West ne bashumiritie konania kuria kunganiro kwao ni kiraba kuga ni wagi bwa mirandi ya witi na mbere maturene barabara imboru maturene kera keo ba ki olotera uri MCA wao Kirima Mubishi ni kiraba kuga ti witi na mbere bwithirite bukibakinyira bari akari kuma maturene wandini i ya Nyaki West riboti idhuradiri na gutarirwa ni Mutugi okiambi aitheria ibarabara cietu ra tombete kuthirwo tukithinika ko hivyo ni kiriro giakwa ni antu bakathithi na antu acwa Nyaki West bonthe tungananue utuko na muthenya ene barabara ere jointete kuma kathithi wita chogo na ne othe mendo ndira tutumaira ni twikite thina muno ikaumira mutharankare kumira mwariama itukona njira ire ingi no thithetie ende connection cia barabara iu no remi kwithithia Mr. Kirima Mubishi Kirima itutega barabara yaji batyo tukona batyo tutumba gukara barabara ene china mitaro ere aja ne minge mono na jaudi na ndi ngwetete cibitari ndare moigweta ka ndina nyaka muregi ne ndi andare moigweta no tubonda tegitau no tu bonda yumba gutonya mitaro ne uyuma kwa una ndi ngari njirene mbeterete ure kwambikia no twe kuonora no ngajukwe na tanda ure bajukagwe mbere no ntu barabara ne ndokuburu ukejo tegera mitaro eu ne minene ke kayadu kwero jeru jairau no ntu barabara na inya kwaramye kungote twaramiretie utemanto tuthithiretie ja manene ugwe oni ja Robert Mongera ndiuga atiri ndiuga nte kwenda barabara eje ekare gitare nene no ntu ni ntomba kwitherwa mbajetwe mbikagwa cibitari dagatanda ura twaikagwa mbere no ntu barabara ura ekinyetia antu ako na thina ira twene onde mu biashara kwendia marigo ende ntuko na ru anteromba gwita no ntu bakwithirwa njira uri ithuki tutero marigo itotemete ende jatira na gwitira je na unjira na nde turiuria tugeta kwenderia bao Mubishi batuo otutajaniritie jana batina aciari ko Mubishi Kirima gwaku ankwenda kwira atiri 2027
rimenyere kara gutwa kwija kathithi na no tungari no gurire nene tutino thuku mutano bainyo karibu wega no karibu wega ende wogire imandibuti ogurira no ogira antu banyaki west batakuringire kura kana bakathithi asomo no kathithi uruga batakuringire kura kawojero igatu ndenda kumenyithia ri ndikiri muruithania kuma buri thine yonthe igwa turetere John Paul Mwirigi thine yonthe tukura antu banyaki west ibwo bwa turetere no ntu baumarire bwinthe buragwata na njera nikenda bona gateka kaine obunge kanyaki west na ndi ndo bwira 2027 inyabwo kuringana no twaririra na ndikiri bororera inya kwenu ibwega 2027 twatirimana na ugwe nwije wambiriria gwakwa indi nandi ntekwenda wambirioni ambiria angi Nkujenyo gatigati ka mangavana na maseneta no itite na mbere gukojerwa nabo kanjo mangavana ikiregana na yerekeria ria mangavana gwikinya mbere ya kamiti ya CPAC ya kuthoya otumiri mbesha cia mwingi iri kirigaro ya maseneta muji munene jwa Nairobi na rwaje gishangasha gikujerwa gatigati ka maseneta na ori governor wa Samburu Jonathan Lelet akikinyerwa gwikinya mbere ya kamiti ningi inya mukana jo murito jo kiritwa jo gukinyithwa mbere ya kamiti jo ngavana wa Nairobi Johnson Sakaja na kanjo ya mangavana ikiwa tukurega gwikinya mbere ya kamiti ya CPAC ni kiraba kuga ni unkumania na nkuku gutabarikia kiri bamwe ba maseneta bari kiri kamiti nayo kanjo ya magavana Janthigurune ni baumirite na kuonania kurega kunganirwa kwao ni geria ria gwikira bitano ne gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nyuma ya gavana uju kurega gukinya gi kamiti ya CPAC kiri nyomba ya seneti. The Council of Governors notes with utmost concern the actions by the Office of the Inspector General of Police in what appears to be unwarranted and disproportionate exercise of force in the attempt to arrest Nairobi Governor, His Excellency Sakaja Johnson. This follows his failure to appear before the Senate County Public Accounts Committee, CPAC, pursuant to a resolution made collectively as the Council over the conduct of specific senators. Nkuruki mukaririgitie rwangiro ma gavana no ritie rwangiro karia kweberie tore kugwata gavana uju wa Nairobi na kinya gavana bangi bethirite bagikirwa ikwaso bibi. That we demand the immediate withdrawal of the alleged warrants of arrest, if any, we've not seen any, or any coercive measures against governors pending an impartial determination of this matter. Additionally, we urge the Office of the Inspector General of Police to establish the veracity of matters to avoid miscarriage of justice or to be used to perpetuate political and personal interests. Nkuruki mukaririgite uju na ugite ngavana batithira bagita nyomba iji ya seneti ni untu kamiti ya CPAC kaithirite kibathukiria rietwa na kinya kubetia mbeca. One, this matter is not a personal issue concerning one governor, but a collective decision made by the Council of Governors following continuous extortion, unnecessary harassment, and intimidation by 4 members of the said committee. 2, it is regrettable to single out a few governors for coercive action in a grave matter that remains unresolved between the Committee of Senate and the Council of Governors. The Council, that's item 3, has also sought audience with the leadership of the House to resolve the issues in vain.
As such, the decision to pursue arrest of